batekin, Ibirri gazteenarekin, Ibirri izatana baina gaztea da, Ibirri txilbat, arrazatetik oso hona, bekaina. Burua ikusi, jebaren hau, Ibirriaren burua, zara oso ikatzako, burua bekaina doka oso bizia. Ibirri Tranquilona esa como una chica. Laura begiratu behar dio, lehenik hobeto. Eta azkenik, Iori Txarraiza etorriko da, ezeki berri batekin. Iori Txarraiza ere, Orozkoko abeltzaina, lehen behiatzera duen abeltzaina, Iori Txarraiza, haunek ezeki berri batoka. Laura, begiratu behar tiene que comprobar los datos de la cabrita, si está, es de raza, si cumple, danak etortzen duten dut, que todos cumplen perfectamente con el estándar racial, con la tía en cara, la cabeza en perfil, el tamaño, tripa roja, cuernos enredados, en fin.